kandi tuyerera nohiri kandi paho na norusoka na rweruri umusande kwija paho myaka yagenda nekura nehinduka mwene nikwendeza ikirociro kuru kirungi igoro kutureba mwabazi yogo kandi twagira umugisha kutayisa abagenyi bitu abututwire nabo kuko twagira hona n'umugenyi mukuru of course nabone najira kuba tugenda tugira twashobora naho shaha zimwe na zimwe program yejibiruta oko neba huburu kubanza shaha ishatu z'ekiro kusya shaha ina kandi nekwane kwata hanshonga zikwatire namaka mbenu umukashe mwazi yomu tuzaganira hanshonga kwatire na expenditure okushohoza Christmas no responsible no shohoreza hi kandi kuko batashohize munonga ntabasa kwahoki umugenyi witu mwami Nyakahangura manager wa Tayari West no mushija gineka kandi no munyamahurire mukuru twakwakira ndamuseba kutureba Iye nacho cyashese wanye tumjini mukuru speed yaye kandi ubaya najamba roka DC yongwe akwe first of all narondo mujinga speed yaye nakumanya no kugira mu nyoko bahashoye ikintu kiyamba cyakonyero mushaka ari yakanga tumanya turkuzo muno yire so ni kiyambi batecho to kucirebe so ndamuseba kutureba ya nashimirwa munonga nyana kubasimba kandi abarebe ba Tayari West abantu barebegesha kandi munonga nimwe this is one of the nema program z'inkukira yo kubona ningona program zone za Tayari kungaje ni ishitamateka ho bwire nangwa ubiro bw'injinga office shayi nazicho n'umucumani ko ni ndaha kare atumterero mungaga shitama asa process no twashobora kujya mu mata isa na munongo mbwire bwe birokuru kandi ndegateka mwa mutako basa kutunga umujeni mu rujya kukiranyo abato bike ibyo muza kugamba ndeka banze bakora iyo utashoza munonga yo mukodo niyo mushira wa bushenyi abashenyi abahurira asa mucenye tayecenya umwami Nyakahangura ibindi yakora beyagarikiroko mu mbuzi bwimba batabushenyi tunyabakodo ninga nebamanyu izo mwakogu bene kugira ngo kwija kwa mukamo tukushanje amagara go gani nabo n'ubyakwariya rizo bebi wamushobeza mu nabo sasa nyundi yo mukazi wo munyankore ninkiriza ngo omushija no bwakuba kushobizi bene kugira ngo amanye kuyashobize ninkiriza ngo speed no bwo kuba wanshobize ninkushabo kusasa okay yabari munonga ko kamati yangaruka naza kugaruka muri nazaga na mwenu kanya kiro kwa speed olamusera kireba anyeto mwami so ndio umurkashi nawe nashemererwa mu program eje kandi cyanshemeza kanki bagambere maybe kanti mukukimanya program eje owagitandikire nubwegireho konka yedidi program eje akaba gino mind for the last like 7 years mbwenu okwiyabire nende korwe kandi akajingambira ntakizire na akana twantwenda kugikora hamwe mweno kwetwa okutahantu enda ngo ekorwe ecyanshemeza munonga erijo kutandikana next monday numuza kuma program ejo kwekorwa iyo program kuba serious as if to go politics as if to go competition no it is nore kwa mwachira immediately he laughed it mean that what yayegamba ko kuno mugenyi mukuru wa mani kandi tutakamuhurire and of course automatically so nuko yabire na agenda kata kwende bibi nanga nukaza na nekigenderwa cha program ukweri okuba nekwata hamunonga hamaka amaka tugashemeye kuba gabaga serious amunonga amaka gakugenda nagafa nagaga serious ujashazinga hi ebyo kurya byabi cyakare tube tujya nyama kurashaka ka akashobaho ati njoko
nko ngakora byo mukazi wita kamfo uba ijo bati amakagara bari bako tigine songa kashabe tse cyagende rwaki kashabe madamu nyitera bamwe minyonta ntirenga konka nyenda kusima ruhanga ubwo turinzire tukamara ejemyezi yona kandi hati turukuza kutahombera bikuru by'amasarura mu cyongo cy'uti Yesu Kristo anyenda kusima ruhanga kandi no wabasa kuturetaje kandi n'abantu abariyo batambura by the way abino wabo mbwe kandi abarukwa respect wabo kandi abariyo batambura n'uzo mbyaro kuza kuriya noyire na bine wanyu so ndenda kubatabarusya imihanda kandi naba drive cyaro mujini baraba ndahoki so nore nuhurangwa abantu bine mbene benda kutaha amurebe witu nagambire ngo program twagira umugenyi witu kandi manager wa of course konka n'umushija nabona aza kutuganira konka itwe tubende tuganira program y'igitwine enshonga yo kureba ngo twayombeka amaka gaitu nubwo turayombe kihanga kandi ebitoro kugamba tukugira ngo nito tubyineho obukugu ningo bwenge bukirayo niwe no basagumuza muri muganire topic age turabe tuganira twaza kuza mu Christmas omukazi nayenda ngo mugureke abana nibenda mugureke wiwe niwe no bas no yenda mugureke noza kuzomukanisa ningo mukereziya niwe rakwenda ngo gure ibintu byona then umuraye mugaruka yaburi na mushanjo toyine munangwa nabushaburi yahuru bana bahumurika kutandukana uko kubanza school fees noza kweguza so ntubasa ku managinga tuta situation egiyo okuko waremwa kuspendinga nikibani kimanyisa ngo amakanga nkibasa kuletera amaka gafa ninga gagumaho waspendinga munonga nikibasa kuletera amaka gafa ninga gagumaho itwe ntwenda kureba ikikuletera amaka gagumaho hariho mukazi uri kuba nayenda wotaguzire numva ko mwinente yo kubaga mukaba ibintu kashanga biro we nayenda mpaka mugenzire mukagura ebintu no mwakugura ebintu kunka mbukazo mukabukajunda kunkarebe n'umwina abandi muzo mu supermarket mu buryo buntu bukusindika mu bisha mutwara mwiza kandi mutwara butu nkebyo so finally no mugobachi ninga nferwachi animbasa kuba nakishoboraje ninga ntakishoboraje kantandike na omchara process abantu bari bazo mukuri Neto atwagamye speed nore nagezo ko igumisiza byaya wareba baza kwika hata nagamba speed to kuba kwanja hano kuyamba umunonga hata honde bodo tayiba yagira mu ariko nareba honde bodo tayiba wow kandi wari kureba amanyani ikije hati presidential advisor presidential advisor ko bingo muwo bo mu municipality bamwita za Kariya no chairman wa Sentuka gwa home town na wariyo nareba hariho Bobo Musaruni na wariyo nareba kashati na yinyo tokubare so hati ishana nagambi speed just wanted to remind him so na tuje kujya mariyo na okay wabare mnonga aha shoboza yo mu Christmas nyowe ruhanga yakurinda ukamaretse imyezi yona resente zine zaba ziriho nyowe nitera nyerunise nagerumya nabonabona na school fees bwashesha bwira mama nyende ekaramu mama nyende kitabo mbona yo nahirirwe zashagireho sino muno yiromo tindi kwenda kwirumya muhara wa narungu ciao chicho kuchera ku school we should all the time mbenye the stress ya school fees omuhandichi wa Bible bano mu Matayo nagira tureka buri kiro cwe n'amaganya gacu ngwena hat obuno kwira ngo kushemererwa naba neza kuzo mu supermarket ngende nguri tuye bishemererwe then ebura kuburi ko school fees nabwe bwe arho mshaka yeza kuburira akana akari umukade akagira ati waho rukusa kushashara school fees otakwitweshara
atotemeho umutwe abona kandi ukahuruture wishyura kahuruture abenshi nshemerere kuba all the time no kuvura abantu bakira ngo hariyo school fees. So what? School fees eriho hati eriho nchakare eriho kuburutaho tero kwenda kugireta abenshi no kugira ngo no nazo mu Christmas onyuse ngo hariho school fees hatagaruka kugira wangambira school fees umuntu abenanywa marwa mwini yanywa marwa yakaranze types different types umuntu yamuza twumkashika wanywa marwa atuza nchakare kuterwa umutwe nuyeje tumisho umutwe gwanye nchakare guhunde mbese yewe tindu kwenda ngo all the time hatagira wanyishusiya ki obwira bwa school fees kuburika na transport yo kugaraka bya transport ruhanga ka antere ho buryo namanya ngundi jire kabare nazo wita ubushenyi kuza kurya no yirukushemererwa kandi cyantware no kwijuka no kushemererwa habwo kuzarwa kwe ndiye cyangerwe cye antere ho buryo mbono ko nagaruke konka tinkwenda stress umuntu mbere bushara na umucara tinkwenda gagambe shonga kandi kano kucyangu nkashunwa ahubwo nabwo mweno nakantu nakuko kawine kagutonye nato wakagotomye kasta akantu akamukare nukamureba kasave madame Mary niwe hereze shonga yawe expenditure eji nishimire kire umuntu kuzo sente zone zo kuzire umwanya gwo kuzigereza nyese ukazugure kibanja ninga ukazugurente ukasevinga ninga abantu kabagire ukamugira cyo bakora sente zone wazgutura mu Christmas yonka ndoteka teke cyo kire aziyonko wazi nibagira ngo kasinge nogirota nokehereza amazima kore nyihire kibanza ni shashwa school fees ni nkoreki ni nkorakira ni nkorakiriya kandi nimanya ngo okushoppinga nabyo no mbinte biri kubasa kumpo busingi ninga ibanye no kimanya ngo omubinte ebindi ukunda harumo kushoppinga kandi ke kuse ekigambe expenditure obundi no mbasa kutakirebaje konka no manyangu nishemezibwa kugura ebintu hona mazima hona mazima niyo tugiro tukakwata miliyoni nanyenye nire ndijo kuba nanye ninkora nanye nkazo mu supermarket nanye nkarebeka hongu ndanye ndumukananga yarabo mu supermarket nangwa shecho abantu bokambe mbarikire nanye nyenga nze hariya shopping mpura kasinge nanye manye ngukwere nkashwerwa nanye rizoba naye hakasinge ka balance nanye naza hariya nashekure pizza narugayo konka nkoku madamu Pose yanagamba abantu tubashana naba ningura nimba nimangu nyenshakare hariyo okugaruka ishomero hariho kurugayo mu cyaro hariho kutandikira haziro nayo ni stress no kurya n'ururiya none manyoti ndiyo n'indiya konkanye nshakare kundagaruke omuka ninza kushanga yo bworo mwe no kuba amazima koraje inza kore bampereza miliyoni ninza kwesa honke mutwaro nkashanju emutwaro ashatu nanye mbikireho nyenshakare kugira ngo ntakarugo mashemererwa kandi amashemererwa gakahwero mwizoba rumwe nagarukomuka so nyo niteka ngo o spending nkoko rukubasa nkoko urugiro ko ine konkati nkuza ku spending ngo hakuba nareba speed yagenda nabana no mukazi wa speed takushana no wanje so nani spending niteka ngo ni spending kurugire shaho yanje na nyenshakare after Christmas okubira bebiri konkati nkuza ku spending kurugira ngo nakwa nari abantu mu supermarket nubagura narebo narabaho riya nakoreki nibajyangwe nkoko shonda keragireta akeramere so niteka ngo otakaza ku spendinga nkoko bari abaru ku spendinga kandi entase yabo terukwingana n'entase yawe okay
nyitera hamwe na Mary mwenda kushana konka hatoriya yasharaho kake ubwo mwene za percent tuzi kushana mwami speed turiyo tureba za TV including TV Jayitoro Tayal West na advertising amahoteli biro manya binga hi kids festival manya biro binga hi pesa manya whatever manya biro binga hi disco silent disco byona byo mu Christmas byona nibatwenda hina abandi bine game drive abandi benda kuzamanya mu national park abandi benda kuza boat cruise abandi benda kurebeki kandi mukazi nabyenda abana nabundi babyenda kandi mu cyaro cy'umutura muntu tumkwenda bani mu mwashemba kandi sente akasente kine nyetenga ngo icyo cyarwo humanye kandi of course ni mangoro mashyikirwa none uzo mu kanisa mbwene kugira ngo abantu kubarabwire ente mbwene ubumberero gumenore babagure ente bagitware bagure mbuzo rero gumenore bangwiwe to kwenda kujya kusuwa spending aho tuya ahakoreka tubasa kutwaza tutana kagumana makagito garumarungi either to spendinga ninga ta spendingire ninga byona tukabalancing. Once again webare akoraje anomje nyuma mukuru wetu mukuru chenda takahereza mkamwamwe tati arhenshonga omunsomu even ahait stamere na no mu Uganda ahabwacha abantu bamwe n'abagiga kandi bamwe nabo noyobuza why the difference in expenditure tuwena ntwasa kuba turya tuwena abantu babiri bana batano tuwena ntukora atayari bakutereza miliyoni 2 okwezi miliyoni 2 zo kwezi tutukuza kuingana aza kwa nkemyaka anka myaka 5 nico Museveni abira narambura na pickinga abantu abatungire sente za PD bazeta PDM bitu PDM Badish Development PDM abantu mbaherezo obuzuruzi nyoko wampire miliyoni 1 nagura H nabika na saving haraba tarazikizemuka for your information bakabahere nyumpereze gabiraba ba MC 1 million konkara abinkumanya bizitara abatarazikizemuka mbwenu Christmas iziratenkanyowe Christmas ni manyo nahura no jango kuzo mu disco okuzaka nyuti baza kuza mu disco na family yanyu aka Christmas tia disco nyawe Christmas nubo bwire obo kuba so mean kujangwa yes kujangwa nyawaka sente kanja kinye ninkatwaro mu church ni making sure ngo competition yanje nagikorro mu church ecyore canje nachereza nabana bona naje nimbareze sente zo kuhereza mu church tuzomuka turye lunch tutamaho tuganire matatu tuzuganire tuzane matatu tukoreki abuka no kuzarwa kwa Yesu then making sure ngo tina spendinga munonga akuzarwa kwa Yesu konka nahereza ecwero canje now school fees noko kubanza nyawe na esente zona nazirya harabajya mutakwenda stress kubagambe kigambo cha school fees to kubasa kucheyiramu abako utacheyiramu noza ko kutazo mutima utaze no mwana wawe kora sasure school fees zawe wazirye zasigaro zona kora sasure school fees zawe before Christmas kandi noreba ngutoyine ntasi ya ndiju I mean esente zawe no basa kuzirya ni mayisa no basa kontakasha na school fees konka oyine ntasi ya ndiju It your money. Kongantiza kuyamba chi kuzomukanisa okeyoreka okazaro ebjwaro bi expensive exposinga ngwabantu bakurisizing omukanisa ni okukize kitete ya kirungi nkeki konka abantu mbakumanya ngubitumere obwazo ari kitete kikusirebe abana bemba shomere kanyariero narete bamusore narete cyo kureberaho wahura of course school fees zo kushana
wanyetegereza bita ya ijana motoka ki 10 mituko no jimajije umuntu wagomba now ati akora ye didi ya wareta prado astamiro mu nshona wagamba embuzi emtarashatse ye didi ya hunamo hagamba nyitere ananetano nkaga mwene mbuzo jugura higuru hata abantu bakutandika kugamba bito gwagura embuzi owabo harahata enju yabo ine tiles enju yabo tirerangi because that you are exposing you just on kanisa abantu bakusize center biza bavuge mutkono ntibagura ibintu mbigurito uri umuntu ari yo stamire abesize muzama horo umuntu yarega amahuri araho banywana banje agement yaba ididi mbaba batine sente konkambe ndakuoreka entejo najugura miliyoni 4 hata ijareba mucyo niza kusindikira naika kaumpa konka kanisa jena ne manyangu yakora yagura hata aho sandi ibiri bazo mu rukiko rw'umurka isente ze ngumanya tarashashuri abakimanje umuhiri kandi tukakimanya akatugambira nashohora nabwo cyo expenditure osemere kwegendesereza wane no shohoza there are many things involved konke sente zo omburumonta ainentwazaye arabantu abakwenda gigara abakusevinga munonga konka n'abagigara nabo bakushemerwa mu sente zabo nganyitera yes nabo cyo nyangu Christmas kerize deka kutwara Yesu Kristo oshoto no munyabuzare wanyu niwe kwenda mwene mukayanyu mwena numwe mukwenda agume atakashohora mu bagente mu bagemboze mugura maroga atakareba kaga esente mugaruko no mbanka muhemu atebero mukaga kebirahike mutandike kushabe ibinyobwa byabanye nimwe no mugarukayo mutandike kurya kafuna yabare munonga umurevi wa Tayari West enshonga ningira hati aitwatanukira gamba umugeni mukuru we yaitegereza context na enshonga ko ragire nawe aine lifestyle ye kwa kwenda nimanya of course nimanya we n'umuto hati emyaka ye no kutwara abantu mu kids festival manyanga hi nani ngenda ngo tuhereze view yawe umugeni mukuru just ikigambo mukuru cyateganza speed wabambanye umugeni speed yatakanyije bakiya umugeni mukuru just ikigambo mukuru cyamuteganza kwa speed niyo takafe bibitendeza no gusigura ariko ngo watazi yabona ko SBC biro kurwagumize marati rukabere ko umugeni mukuru so ati abatafutina ibitse bitwabishikaho mwabumanyirire ati yakoraje ko marafunga ko maramu nateka teke ibintu byinshi mawe akanda barahundo muto ko kankije nacu musasa I think about 2 years ago tata akafa 26 years ago kandi on P5 hato mumbanya buzaro bawe na Kampala yija yashaba ngo Antoine Ture nabuze kushomera Kampala no ma Kampala yo bwiro na excited na bamuna kuza Kampala mawe yayanga yatabana basa footing zako bahereka tarikwenda kumiyamba miyambira sonka kora munyigire yandemeso kuza Kampala nomanya abanyabuzara bo kushanga ngo mu Christmas kuba kwija abana babo no bagamba urujumbu no bakwata wa vinyo kandi mukuru wa Kristo yakabara kutongana yes bakuzarutari arukuzarutari akashangana akamurya makuru akamushemeza akamugarra no kirigito mwaburi ombigere konkimwe akanuka kinongayo na ibiru takwa ato ankogwa kari ko gushobera no kuntwara sati kandi ndeba that niyo life nabirinza futura ko kama ngija nacu musasa na understanding hati ndekinde kiniju kizobe no kurugara ncyakora cyamara kubungambira nomanyangu mawetu rubato numbazizwe cyarani akagura umwenda ugwakuza kubazira hikitete yice tuwe nabana mushanja tukorera mukope ushanga ubwana bwone kandi ubwana bwenda mwenda komwe kandi izuke choice ekeberiye yeye cyakunda and akaje tenje bukuruga Kongo bakugeta wax munebi ya wax hariho ekitarinye ba akagura ekitenge cya lemon green atita boja kwatukora mu mpare za kurto
kurutoronje manye kugiteka mu mweko rwagati ukagukoma ko nk'ikisato mpozi cy'ikoma saha enkito uko shagano jaye kukizire ngo guteka muke bihururo misho hatwa katwebembera then hati tito mukanti kizakizana umwaka gumwe n'iceka ebiri kunka first born witubona umurimbo atokosha tuyera tubiremene kushana tulonzo za Christmas kunka yebitenge by'abakazi because it was Christmas kana sandi zo koshana ntijware byaburijo ibyabanko bitu ibyabahe bakwemyende kukizire so mukado kankora kumusha ko tujeke byenda y'abakazi but having said that of course takwaza kuyota yayi having said that nyowe onshoza ya Christmas cyo kubanza ati kwicereza miti yo kushoza munonga nyowe uko muntu so abatafuteka kokasho mujeni mukuru tariho omwendo go rukushanisana no mukazi wawe kabihangire kapozi ushanga jwire kitenge matching outfit iye ushanga mawe ngoro kushaya ati by the way kangire kintu kinatebekanze abantu mbakira kugira ngo abashije babushe nyiti turu romantic konka turi mini konka I think we are not plastic turi cause ati nyokwimuka ngoro mwenda ari mbaba handikiraho husband then umukazi umugore cyandikiraho my wife his wife then my son I don't think it's necessary really umushaka bushenye nabasa kubana no makata kugambira I love you konka rukukunda kandi uko uruko bireba atakubinjire muri yawo ari kureberera kurungi so rero cyo kujya guture mende matching apana rwo mukama kanya batinda rushyireho kandi tinga rushyireho ngati nkaboneza kureka tujana matching outfit kuko kinanigeza aho kugamba eshoza noteka kushoza within your means ngiye nigeza kwetantaro ujungu konka you must spend within your means you know ungera n'umushijo mwakagira ngo nkamwe no moto kajya ngo inakwenda kuraba kwakira suit zeye yakira suit yasigasha shwa milioni 18 zikazi repairs ibiri za suit na pay mwe yenkito yashashura milioni 18 nambuza ate sente zona really suit nyoka inabo kumanya hariya nanka Uganda house yabuguza suit ngize mitaro shanje ne 5 zingayi akajya ati cukuga bisebyo n'ubworo mnongo atati niyo kora ka classe yatwara ka classe akasingi no ija kubyetegereza you see that's his class yabuza ati yongito zojwe neze mutari gana mentene mutari 18 yanje atuwaza kizinda tune ishaka tune kikomera cya kizinda the cheapest icyo kubanza ni mande yo kubanza akatorogo na mande ya erukwero akatorogo manyo akatorogo akitari chikomera yabana bahati akatari chikomera kiri serious ngambe nona niteto wari umuseni so atumbre baketa akatorogo akanja tunomanya mwe mutwari 18 y'abaguzi kitezojwire kizinda nogoresha ko bebasa kugura pe 18 prepare yo mutwari umutwaro yes correct taragambire so hati nanyana atkokati iwe jo niyo level yawe atkandi haruno wa level ya kizinda ari kujwara yo mutwaro na waka kahuje so hati niwe eje inagura milioni 18 suitcase that's my class atkandi twara turiyo meeting nabo kujwara suitcase kuba kurebe yinjuye babanya class yanje wakireba now mistake yitu kugira kukora no kugira ngo uburyo wa class yakizinda kunko yende kujwara nko wa class iyo uriyo wa milioni 18 ebi speed yabanagamba turiyo nzombiro bukuru abamwenzi gatutashashwe na rent ya itukutura uko mu matawuni rero kizo mu cyaro aho kugira ngo maybe nonda kwereka abantu ngo uryoke maybe nyoko akagira ngo ahacyara abantu bagira ngo toyinemu hati nonda ku pleasinga nonda kushemeza nyoko aho kugira nonda kurumya abari abana bakwetu kurumya abayaye ninga nonda kurebeka the money we don't have to buy things that we don't need to please people that we don't like and it is very bad ona ni chijuka we use the money that we don't have to buy things that we don't need to please the people that we don't like nitukoreza sente zitutine kugure tutarukwetaga kugira ngo tushemeza aba batakutwenda kwenda gukora statement and it is very wrong
amahoro g'abantu gagura umukatari ryandugura shiringi 3.5 icyo kugura isibure 20 niki nyowe nkanye niko ndukureba kugira ngo ndakwereka bariya ngo ine ninga ko rero ndakwereza yo mukanisa for example nyonke example yanjye kuko bani nyenda kwereza yo kikweta ngo nguri bure 20 ninko ta envelope ya Thanksgiving tamwe mutwarabi kine na shemero bangu rahanganya ndakumsima bwe byakorera umwako hata for example this has been a very good year gubira umwaka mu njabo yanjye ninko ta envelope teka 20 njitwara nichimanya reverend wigure envelope kana yiti ngiteka we nizina because nyoni impereza rahanga akwana bayakurebe kitoke mitwaro 15 ninga amahore mitwaro 10 so tuinejo kabande kandi abana b'imyaka yitu bagikorise munonga wakireba deme shaha yo zagara ko mutawone kibaneka ushanga natera na speed zintero ninguzo kufitera unika kampara you don't even have transport yo kugara mutawone banyetegereza konkeje nyone teka yanje ko muntu so me I'm a bit mbona uriyo bushenyi wenye mukono mbwe no twile muntu mukono kugani teka senta hindu kureba nisha to mukono niteka senta hindu kureba hata bero bukuru kebe byaje and I don't know if bita kumushemeza by the number bukuru kandi na munoga abanyadine bite mu bireba tutaza kuruga tutaza kuzumbyara noza kushanga umukikura tuyo nashaba buri sande naraba ekikwijo uye bigenero kahinda yagize ngo yaza kura Yesu amino akaja biyo buri sande ubwo leta Yesu ekikwijo ko kumukura amino mutogirizo ukamuletera akasente yes umukikura tuyo nareta ekikwijo nareta muhogo yeyo mere nateme kitocho mujukura kachekora Christmas yake nibija kumushita misenyi mayabo ndaho kushitama mbenda basitamsema then hatitwa bija rumwe baba nito bashita msafunu uyo mmisho okututeko mmisho chonka kandi abakashenyira banjura tinga shitama ga mmisho byo kushita just in showbiz abinji mbaba girum showbiz just in showbiz abinji mbaba girum showbiz nguzire naka kahundu ni nyenda bagirebe so ninji parking hariya mbanza najozi yanari konko mugenyi mukuru no kimanya ngo omugenyi norenkerizo bana no kugamba amazina byaturema tugamba umugenyi mukuru mbeno haruho akora ukongeramu hati niyo bakweta nko umugenyi mukuru mazima wija omukaniso mutoshangirwe no yija bakakwentebe yo misho nyoni ntegateka ngo tubakutaho kugira ngo ushobye konkano babasa kuba bakutaho kukwakira mbeno kutamye kitinzi tuyena bitwingana mwami konka Ediya n'umuji ya ruhanga koko go n'umugenyi waba muri nkomuka hijo mugenyi togwasa kuruga hakitanda umugenyi akarara no kugera nani bashaba umwami Ediya umugenyi konka abagenyi na madam nani ngenda taba discussing yaba new topic kandi nayo nunungi ya yukari bitinisa no butabihereza konka yanagira tanke example because tukujya ngo abahura abona mwe n'abantu bakubate mu mission bakutayo just for nothing nibenda ngoze yo kushashura oze kushoza tukujya ngo bakutayo kandi na wano ndakushoza ni mangu bakutayo kujya ngo bakutayo kushoza ko kandi ngenda madamu kurigirira abashije ababere na mnonga umugenyi Ediya hamwe na mwami Speed kubagamba bono bagira ngo mwe no kugira kuba kureba no shoti Christmas ne basa kutabanura and remember nabaturumuka na nabandu bantu hatogu ni wenyineka konka kwenda ngo muriye naenda ngo muriye kenyama yente yonka konka mwenda kurya nyama yenkoko mwenda kurya cyenyanja mwenda kurya bukozo mbana hino kukunde byenyanja hino kukunde nkoko hino kukunde mbuzi hino kukunde bihimba konka ndumbyenda aha then hati haro kujwara hariho kuko nagambere okuza out hariho kwija mutine motoka mwene mu Christmas niyo time yo kugira ngo umuronde wa special haya abatwara aha kanisa kasho kuteka niyo time mwakubena mukoresa abakozi mukagenda mukapanisa ba chef bakijo mu makaba kabatekera ahabo kuba no kushemerwa reka mbagambire nanye ninkwatanisa no mu cyarogo izoba yo kusigaho ibyo bintu ukahurira ngo abisigireho byona nico naza kusaga hatandikiraho bishoboye reka atandikiraho hata imabonye naha
ndebera abagiga binzi Nibabs- ohe bogo kufa kwe bafire kwari kweza tukugenda edidi yobonabonire emyaka nka 30 babihirimbura mu meza at least usigaye barahirimbure nabo baronde byabe barahirimbure neighbor hati umugigo hererukire no wakanungu baha babiri nanjye nabari mu kote abandi n'abandi ari mu rukureba nyowe tinkuza kugira ngo nyowe spending ekinti echotini nyowe nyitera Ningo nabagira ngo dihude. kwihoko kubanza ndi kubona na school fees tamu ya kabiri ndi kubona na school fees mwene kunahirwa hati nanye ka balance kunye n'umuryenje noyire bazumagaranga kasenta kanje no kukugira hata ebyo binde byasigara nabagira ngo buri kiro cwe namaganya gacho kuturakombwire bwa school fees nabwo zuronde konkanta kugira ngo nyihoko kubanza umwaka ugona ndi school fees n'ikiro cy'ukuri kukirahike ubunshemerire kuba turiste nimpumuza aho umutwe gwanje nagunta ngaruke nze kutemo naka nyenda hase mu Yesu nano kushemererwa umutwe gwanje ebyo binde byo kuspendinga atokanzira ngo ni spendinga nk'ekifuke bigere of course nimanya ngo bona byona ekifuke mutumo b'ikifuke nzirati of course nimba nimanya ngo nyine garuka kabari kandi ubu nyine garuka kabari nyo kunkuruga ngambira narungu nteje mutware yanje ebiri jimbikire cyo transport yo kuzagaruka nkaye nenga njita hasumu konkanya utende modo yo kuza kugira ngo neza kuzanya mirima inshohoze sente zona je no transport direta konkanya inshohoreza within my means konkano shohoza speed ni inshohoza mbene wamuzachi wawagandire iwe wawagize umutokwenda ibyo kuza kudibuda ngwabo koine no yenda kuguma nanyenda ku oine abana mukayawe oyino mukazi omukayawe amukazi nyoko n'abazire bawe nibenda kureba difference omuntu arigire Kampala abira nakora Somalia arigireyo mwe nibenda kureba difference ahabwenki obwo hata utaronda umuteki chef akaje kabatekera mukaronda umuntu akabatwara mukaronda abwenki nimuza kubona nuko kumbera bona what's the difference between Christmas and other days ndaka answering na nyandango of course omudeni mukuru twa kumuoninga konkana ndamwe muri program eji niyo runyanko hati abicho na program eji ntubasa kujukora maba Kampala bizire nintindiragwa akaramo kituntu kenda nabasa kubona bagiyo abakampara bizire bagiyo naguma no mu rugo sose program niyo runyanko koko bakampara bizire nibabo akoraje na mjenyi mkuru kia na agamba Mugamaza munyete edidi yanabashaba batujya ngo ryo mujye mukuru kandi turyo mudu z'abagenyi kashimama wa yachimanya ngo bachimanyire na wataro natera ndabona enda kure umwana wo kwiyabo mugenyi mukuru mtabano wanje aza mama Edidia is one of my best friend TV ndizo ni yanje yonka ni yakore bode na kagarkaya atayari ryo naza kusimya kankaga ni mchiza Hamezi ati obutabire ntukura you did hagamba life here and I just love people obabire obwasinika ngo banko ati interview kinagamba life yanjye bajya ngo nimbi why because abantu bakwenda you did kugamba ki life yawe now you manage kugamba ngo kanye wakana bitunje bitenje just how no you must not kwa kugambe hiwarabire ofutabire ntukura ariho madness atero sorry nagamba rujungu ariho bwira ruburu ni wareta problem tukabaka yabere ba Christmas moderator mama yimusi abanyanyazi banyanyazi bakamba kimaya kata kubimusi bakabarara bahasire bafundikira wanyetegereza bafundikira bakwata ebyo kurya babitama hega ekisigira no gukora muki futamwengo bakabarara bafundikira bateka
bateka kare twemuka bakama tukama tutunga breakfast tuzachache twaturya abana 8 na tata na mama 10 na naba extended family katabura mbaje shanga tuyantu 12 now nyo wenye nabana bana babiri bagenzire hati nyina babiri konka kupangiso muteke oyine n'umukazi no Christmas tukureba ngo turi ha level ndize tugireho haza twatajitira hamutwe niyo basa kuturetera bizo hata expenditure mwe kutandikira abantu bana kubarondera umuteke sincerely speaking abantu bana no barya akane kuko tuba kugeza okay tuba kugeza nabwo cyo okuspendinga nyowete nyine nshonga tinkagira ganshonga omugaso gwe sente no kuzirya ne odiye sente ne fakto muntu wo mugiga ine sente atakuzirya ni mureba musasa konka tushimeye kurya sente zitaro you shouldn't buy something that you takuza kukozesa for God's sake no chimanya ngo musomo to ine ho ine amasha tina ho ino rugo no guru tente ya milioni kugita nonye tegereza to ino kugita akaraho mbareta akaraho ukagura miliyoni yeso ukagura miliyoni kandi ubwogigura nyoko tokagambira nawe bizu byayine mu Christmas abana ba my brother wawe abamwe tubaro mu ishomero my brother wawe yes abana ba sister ba bibure negina ngo tariye ubuzya abanyabuzari I want to tell you and this is a warning to you people abakwiza mu biro bikuru mukahujiro ombanywana banyu hati mukareka abanyabuzare bakabona abana ba sister wawe nabawe abana ba brother bawe nabawe okabareka konki sente zawe okazore nko fundraising turyamanya cyaciyonka hati fundraising nabwo kujya ngo ategizo ne ya politics yes kuko ujuremo abantu kuba spending sente a fundraising every fundraising nasagwa miliyoni 10 konka ishe arumunjuki nyina najwaraki wanyitegereza ishahira rya Kampala abana ba brothers bene bashomera nabo cyo spending sente spend the money because you have the money no koro wazine spending sente gesente koro utazine now account yawe ino miliyoni za wigana abana mbatwara miliyoni mushanju umuntu gwe sente niki konka chinta kwenda yidi akara atanike kugira ngo ente agisa miliyoni nawe katsati ndeke kutandika na nyenti miliyoni 5 tsika miliyoni 5 edidi atina kongera hem twara abiri manya yacu kusinjira kuko uriyo no yoreka abo satanani sana na mkikuru plastere tukatu no muchijo twakamweta cha muhango tukatu ne yo mukoro tukantu macha muhango ngo ahari ariho wenka bamba katene banyabuzare nekibanza cye yasherezo umuntu ngo karfa muziki hatwaza guzama nyina beninguza kariya bagenyi ba revenue authority ngo amahuri aza konka imyaka 15 ngo amahuri ati siringi umuntu ajya siringi 10 obirobo tray ekanegura 10 chamhango gurkaye chamhango 12 abantu bona ngoko bajya mugenyi mukuru nkamuronda akabura ati abantu bajya mucamuhanga 12 umuntu agira ati amahurago nagagura 13 chamhango 10 yaba chamhango 15 chamhanga kumana ngero horo 10 abantu bashobora omutwaro go bwiro bukangure mbuzi ongo mutwaro uri ahona amahura mutwaro chamhango omutwaro mirude biri chamhango kanisa yone jya guturu Yesu ugusana tayirwo muje mirude chat chamhango amahura lete senta tumutware kuri yotakama chamhango nona nabani pagire kanisa waba no kura chatina ni pagire kanisa katwashire bagatwarar ke endera ho wacho manyo ko kabambe yagagura nani pagire kanisa indi yagagura mutwaro yakora cyagagura cyamahanga ko cyamanga cyamuyambere none twantu manya status nico cyatu up to now umutka kwana bro mutakuja tugo cyamuhanga Mary Mary iwe uko mucyara akane abukwa ishahazi tuzahwayo iwe uko mucyara ni nyenda ngo enteka teka yanyu atabashije binji kwa kono bagamba bono bareba future mbabura kufa aha maka expenditure jemwe ne rukombe kamaka
abo ko mukazi naende kiteteye kandi imwe itwabashija ntubasa kugenda nebyo birojwire aha sukukure yahwire konka kibire kitagira nshonga baza mukanisa konka hata abakazi bije nibinde bareba umwenda musiyo niburabe abana bawe nabo barabe banaganaga kuriya abana bawe barateho ngo harho ukuza kugendera handogo yamanya bihebe bakugenda kwesiga eranje hamisho abana bawe nabo barabure kuzayo because is zone and expenditure niwe rabure kuza kushaba because ubushiya wanabasa kuronda chef kunkati yamubasa abukwa naenda kuza kushashora school fees ejo sukuru ntuza kugera bamuje tutine kutushohurize aho kwa ntwenda future mama koraje bari nana kushorire mfumu ngwe nkoko shonda kera gireta konka nibagera ngo are ngo yafaryare tegireta tegira mizire mbenu ko kufotagurira mwana wawe umwenda Christmas ngo riyo no bikira nyense yo takumanya iyo tinire na programu ahabwencho takushemeza umwana wawe ko no mangu nicyo kirasheme no manya omukushemera rwomu namono no yereka ruhanga ngo no musime byagize rata ebyabakorire hato ruhanga garuka iziramo umagaruka agire kiyabongeraho konka nabwo kandi nubagera ngo nengarere kuraniye gireta niye yakira unashiwe shahayona engaro zaguma ziti umukazi yagira akajaro manya ngo rindirize future tinkumanya yabanoza kuboriyo ninganiza kubandiyo ona kwera beru Christmas nyohabwe nce ntakutunga kenda ngo umukazi wawe nangwa katuje ngo nyo nangwa tinkukora ntahaho ninteka ndiyo munyankore kazi ninkugwera ndiyo mukazi oba kweto mukazi wo munyankore hata naha Christmas mazima noenda ngunzo watatazara taruho nakenda nakashoke nakazaguma nakarebe kanka Maria nkaka ona nyuna ngo tombereza nango nanyinkagira uko nagenda bakakahindura uko bakakarebe soku nanyinka kwise kitinisa ona shobwo bworo bwo buryaho ryari no maburi zoba iyo wareba bwashesha usime mukama akwe erizoba nebeta kushanana nyencakare mwenu wakwate migisha erizoba okajibikira nyencakare yo tarukumanya hati nkimenyese ngo uranga taragaruke no kongera mwenu nyo mukurebo kwanje amazima garugo spendinga no buryo bumwe bwo kugera ngo orekure kugira ngo tunge kindi konke ekinta kwikiza no kugira ngo orekure oinecyo ruko expecting abatujya ngo tureke njungu konko expectation abantu baketa ki echo abagana no bakine echo takusubira embweno kuba no teka otinye ncakare nimbone kinare kure kinibona ki genderire kutunga echo rukuba no enda kutunga ninteyateka ngo iki kintu ki wanorekura kurugira ati nk'iki kimwana mugamba teka senta ho kureba aba noteka senta ho kureba Teka sente woraho. ndiyo ninkireba ngo note senta ho rukureba konka amazima garugo akora jobo bwa mini bw'abashija nangwa n'abakazi atutwegire kuba mini nibyo barukweta ngo ne sente y'ekikazi na yebire y'ekikazi amazima garugo naba ninkora nintekwa kusharingana nibanyi nagire biyakora nanye ningire binakora kugira ngo bitakareto mwaga akwekira ukureto mwaga no kwataka sente ka nko mukazi okakata harubaju hato kenda ngo mushija ihe yake kona agure kire kirahendere naza kugira umwaga kwata no mushija ari gentleman takwenda kutonga de sente zawe mwenu niwe mukazi wagizira ka sente gire cyo rakoreho na wakoreki urebo businge bwata konka wabo takukora umukazi ne nabwo ko rukoreka accountability akwa no botekire no bobiro mukazi no boshemize baro mu buryo bwona hatube muretera kushanga ngo ubwire kuburahike bwa Christmas nawe nateka twonko kumukazi yandeberire tanyisize mwaga tancingirine anyogiza nkorireke hato shanga ngo wowe nkotaka why not mgesho kubamo manyo omushija tokagambaga onyegize ibyo nabyo nibyo omushija manya tokagambaga ngo webare tokagigamberaga mukazi ngwenu wanungambera ngo webare nukwata mu cyaruze guro mwenda ejo nimba ni mangu nuwebare yo mushija yebare munonga nomwami Didia ekitinisa cyawe nendebeka yawe turiyo mubwire bw'abantu aho yaba no kutunga emirimo
nibigendera mu class okuza kurya aha hoteli kangambe mbwe n'izina rya hotel for example bakushanga ha Las Vegas nibo bakumanya ngugu n'umuntu ashimye kuba naba RDC niwe ari kubasa kuba naba mushikiro we kanisa niwe bakureba ko umuntu we kuba manager manyana ko hata manager harho hatakarira na hati so hati wabuja ngo turkwenda ku spending abana babenda kuza out mu Christmas home konka wabatwara bakazi bagahwe no kwenda kubatwara kandi abana bona baza somewhere at a certain hotel aha class yawe ba obi bawe bashomira twine Christmas naza kuba hari mu Christmas meetings za old students abashomire manyankahi nibaza kuba nba meeting la somewhere twine dinner neza kuba manyankahi twine hate bikora botabyiremo iwo kwenda mukago noja kugihahi yora bor mini kitinsa cheka yawe nza kurgahi kola jware emyende ya tebo yore kandi no manyango harwe myenda bazo yachizinda obwa manager noja kukorota ntwetenga turebe expenditure jo neja kugiha yo kitinsa cyawe ninga ukutashoza nukwe kwija kubasa kugira kikwakombekera hata wambuzo cy'ubuzo cy'ugumira cyo kubanza ninjira nteke o disclaimer nyo kugira ngo ebugambe birione bugamba ate bugambo byo wabugamba kuri kanajo yekere bitekateko by'abandi abo kuba by the way up to now nimbasa kuzakizinda nguro mwenda nagukunda tinyine shonga nako nore ekizubu nabantu kutura life plastic hata nani mbasa kuba ninda bakakizinda ndukuzobo mukajani ninga ndukuzanka hi ngare umuntu ayine jini nungi yashiringi kenda kandi nkarebe hurire ndukubasa kujwara ekikunze barakujwara niki kugira ngo ndumanaje at najwara okuguru nkubara kutaha kugira ngo ndumanaje abarare manager ogure mpare kizinda no bayirawa mwene bargabaza gura kizinda babi abo guzo mu town bargabaza shopping kizinda bazozi eninga bo bwa manager no mutete ekongana nibyo kujana byo nibyizira let me drive my speed yambi ngo mu rujungu kandi umanya aba comparable so nteka kumana tubagambira urujungu hariho ku gaci yagize ngo naraga chai high naraga chai high ajati bampe enkoko ne uli chai ne uli ariyomo okono wachi on a more serious note ono wa chai high on a more serious note tingu kugira ntabantu bata spending at all kurekana nyanto umuntu ashoze kurujururo kwensha hoye eyeni excellent wanyetegereza utakareba umuntu kananka nagura ikintu kananka ukajotana initeka kukigura kugira ngo nareba ro nakigura because ahamwe tukore shobe kandi shobe zumwe mu maka umuntu zukoresebwa abashija abazukurwa bakazi bitu abakazo mu bakore shobe kurigera abashija babo we have unnecessary competition no maka na mnongeze kezo kushanga ngo harimo abojo bashatu bana bona bashwira buri mukaza in expectations zeze ureba nguriro mwena noteka kunguriro mwena babagire yonozo utari rufura kugure nyama and yet at the end of the day etekere hire rimwe nyanya haswandi bona mbageta miti enyama kungana ndakubaga abo kugira ngo uri abagire wasireba so nyoti nyatabanta bata spending kureka nyati ba spending kurugero ko muntu ori tinga nyatabana bataka batwara umza bouncing kaso wanozo basa story those are the beautiful memories ezo kwereza abana bawe kunko utakazi wa speed kweguza sente utakashashwire fizi utakashashwire utilities zo mukamashanyarazi na mizi uno kutwara umwana bouncing kazo some of us memories ezo twineza abatata zikazi taramuna kushoza munonga for example recently hinayimbire ndo bakufutera live band nahijemo bambe wahijimo narra ko hano mabashija ntorra ukacha kukugira tutokuza ndizire hokache but umwana atirekeshe ngo cyo South Africa echa Soweto my father loved that song kiyabira ijo muko mwazi oba mwabyamere mwimuka batandika question Soweto say no to apartheid, say no. Hata kama manazi ajira mwatata. Toza I lived with him nkatura na myaka 10 because arikufanga myaka 10. Kungachine memories ezo. Memories za Christmas ezo twine turukora. Twazo umugenzi Lazaro Banyanga. Tuiho bunyanza. Abirabira nabena. Tuza ihwero mu iteme tukuro bufunjo obutami. Mutemo butami.
mwarumuka bakuru bitaye bahereza P7 bakabini za success mugire ko mwadikoratinga bakireba kumwe muri yabo kubaga mubage cyuru yabe ry'empire mukuru wanje Armstrong ine byabira yetanga nabimanye birebe kusiya kabaraka kusiya kibaraka n'ikicece neri twetaga manye kwezi umwe tutego rwamba ushanga mustami umusefuri babimenya mana riva bari hariye bariyomba biteka kunkiye mu ndakasefuri yakanyu nkabojo mutekero rwamba hariye harho musto harho biriye bikubaraka iyo speed yamanye kirga mu mikora so koza ezo nizo tubugana targa ezo memories twin tinga basa kugira ngo zibe nizo zabana memories ezirabe relevant ide nigeze turakoresa abana banja erizoba no erizoba kene nakora mukamanja kanshashura nguko imishara yayizire abirna binandiyo ninza nikisha ko mukatare nimbasagura hinko kwibiri wakireba nimbasagura ku Christmas tree abo kuba ninji basa kureke nshobere kwija kubaho n'umuntu ararebe nirwo mukatare nyine Christmas tree vara atumpaka ati yajiha ati mumpenke yananga yatachine na mplani ati mumpereze nke yananga so tujya ngo nyata abantu batashoza uko wito mushija kafu baka akijomuka ataguzire nyama akakira yazumarwa kiyagariciro umwazi yashanga mukabatekire nyama ibirabira na bino umwazi akafe ibirabira na bitano kana rwo side za kitembe tinza mugambi izina abo khereze ka HTMs bamuhereze nyama umurwa bamuhereze mbugo umurwa byatamwa atorukumu yayetoroza urukumu yayetoroza urukumu yashanga hatari munyama hakaru musupuyonga yabuze umukazi atkotantera munyama umukazi ateye wagura urukumanya bushenyo takikira muhanda gwa kabagarame kandi speed no mani basa kwebwe imhande minduko gwa kabagarame tukunyera otakikira muhanda gwa kabagarame hari iki yanjaro bajwa haruke kiziba cyango cyo kiyanja umukazi akamugambira busharwata ababiri no baza kushaba akagumiza ahabwe nyama ya Christmas akija yagomiza akamugambira busharwata akaja atanareba ngutanajwe atkanze kugireta yashumo miza ahabwe nyama ya Christmas so ekino nengezaho kugamba ari hito byatushemize byatuherize memories ebitakiri relevant today konka nabwe butagira sente nyingi hari n'ibindi byo kubasa gukora nkanyineka for example being present ukuba habwa abana bawe kumurabe mwine kuko niyo mwabaga umwana ukaraje kwate genda nawe umugambiro turubata amaguru ninga yanagishara marako beni urubasi y'amaguru kumuraheze baba rero bajinanka wowe na ka radio biya bomuka teka wo tayari FM yane television ngoro bya Christmas zinanabo muhereza katumana kane agenda bwose kora abo ryaro baraza rwahononywa ubushera bwawo burumwa amato mwazi yorinzire bateke cya kiresi okwise tayari FM bafite television ngoro bya Christmas no basa kuzina nabana bawe to kwitaga kubari tarasibaga se yota kubasa to kwitaga kubari konka wano ujibasa bano ho wabatwara nyekindi kugamba no kugira ngo umuntu utakarenzi yahenshaho yawe erukoma umugeze kushemeza abantu niyo kuzakora ha pressure yabare mnonga umwami Edidia nintekateka imumurevi wa tayari hinecho hono pikingamu ekitari byo nanyo yabugambo tamba chance ekitari ekinakiriya spido keshongora hecuro of course twena twishongora imyaka enje nyingi twishongora bakansigo mu cyarumba cyetantazo wakanyamaguru umwero ngojegiri anyoreka reka twemere nani bashaba sibura bakutureba madam mwami akoraje kandi na timu eyinyena akoraje niyo shoro wa Kampala ubwo tunuko tutaha tungireshe cyo ugundi murundi kandi ngenda ukubasima kuko nabasimire na mnonga abariyo nabataha konka wina kasente urukubasa na ejo catering kurenda barateke we nsibire cyo muhika nyine sente wano babasa barete bateke wano basa kuzarasa Vegas zaho ugenda ushemererwa enseje nuzire ntumara mubwire buke when obwire bucyo bwo bora amaremo bushemererwemo akubatina handa aho rukwenda kwisha kugirota aho rukwenda kwisha kushemererwa ni nyenda kubendeza noyire eyihorere n'umwaka musya ruhanga ko aratubase twakayo nabwo gubase kubahira abarekere ntakagenzere mushiki wanje Nyamatedru Seda ariho natureba yagira ngomba kure
kandi mbendeze noire nungi yaramutse n'umujyenyi okay nemate bisira twakora musiya kandi twendeza nohire nungi speed ninyenda kushaba moderator omujyenyi mukuru nakira kuba ari busy konka nangira ngo umwe okwezi atugirire mu bwire this time atagaruka ari omujyenyi mukuru asitama n'abandi so that discussing eshonga abakwa nienda kusima okuwa concluding hano natwashikana twakora ki konka eshahite shemere kufabusha audience tini cyetugire muri yari tishemere abakantu batsa kwa twabahenda abantu batamwe sente batamwe amashanyarazi konka ito twakora ki twahendera tugira ngo bye sente zawe abo kwazoro konka guma omuleni yawe don't jump from your lane noza kutomera kano nitoba kuvuga motoka iwari go muleni omanyingu watomera nabwo cyo Christmas mugiriyeje mugume mushemerire konka ekinkwenda kuhendera nacho no presence y'abazire abana bawe wagambe kintecho naurana cyankwaraje omuzire kuguma nabana bawe Christmas kugira ngo Christmas mwabagamwe koko wabahereze bine nuba kwa batakumanya bari yabo Kampala no shoka bataka hiri hata bo babiriki obujo tumwana babiriki bahuru abakuriye mtoye koko side zawanyu nabo omurebe mutoko mwagikora konka bana bawoguma nabo omwazi mugira kawoka wanyitegeza mugira kawoka one time tukaba ntine sente mara wanje tekere yagira ngo oreke tugende turiri. Now that you don't have money, they don't have money. It's one of them in Las Vegas. Hati reka tugende turinde mu mwazo. Hati tunywe chai, turiye, hati tugende just tuze kuchakara turabemu. Ati koka no buramuke mutwaresha tugasi yo kutereza. Ya kunya honka mesa nakaso. Konka taratense. Agatesa because I was there. Konka tutwa otargo mu Christmas ni banja. Bantu mukuriye ibanza ribyo kurya. Ibanza ry'emyenda emyenda kanyire kizinga no bushenge konka tunaye kijumbu abakano basagura omwenda guru very expensive nchaka rene kagango shema yes osange butargamo okay watinje noreba nko omushugu kwiyabona katushira ngoza kumbaza kiti tese ndese yacuguza nchi washo butarenga mutwara Rekamera benu yagamba Mary bani yagamba disclaimer kwa Mary gamba umujyanyi mukuru ya leta bizu ati wamuwana ninga wa Mary yatuzogwa samaki na sentence mwabaziyogu imbasi Martine Bugarukiro okukira nko mukazi nanisha babakazi bagenzi banje aho bitaragendeje oyujwe ngwino byaragenzireje omwana aho bitaragendeje nimanyisa kubare batakugurira nkito tubakugurira mwenda konka hino barakuguzire ona cyeco takakebwa kandi nabwo garuko yijuke ngo obutabigura hati ngo nurwangu turwangu nubasa kwikirizana nembero kuziruho numanya ngo buhuire bukabaje konka hatiti byabaje abazire mwareba abana banyu batija mwareba tutija nango nteje ninga mfuteje ompumurize nanye kumurize konko tantonganisa ukashotungu umwana go yanga kuja kureba nkana ninga shi yanga kusindikire kintu nkana ujuke ngo hino bu barabitsindikire hino barabikorire konka kugira ngo businge bibeho utarwo mu Christmas kandi ukatandikire bihome ningo katandika kweshereka za kafuna nebindi ukashanga abana bawo kandi batandika kureba no yesherekeka nebyo umwamakoraje utandakiriza nani kushaba ngo onyikirize nyendeze abantu bakamukuzi wodi na ruharo wodi mbendeze Christmas nungi mbendeze umwaka murungi mbendeze kubonererwa aho bitaragendeje konka nimpamya
ngo ahabwa Yesu owuturamya owutushaba naza kubitereza nabyo ntubirabamo oturinzire emyaka yona na hati naza kuturinda na hati nebyo mukama bandindire bebere munonga abakamukuzi na ruharo bahura akora paka kachoka kaminati kakomje ni mkuru family yanje mazabuje mwishi unachineje omuchara wanje Setu abana banje Tom Tina Teklan Taka nosechera mazina gabana nimbendeze chiro chikuru ninja mwachirebe china bagambira Christmas tuzagumumuka naguzire matatunsi yo mwazi hansi yo muyembe tugira ka life kitunga kaburi nimbendeze chiro chikuru kandi mama ya Didia niwe ninkwendeze chiro chikuru kandi ye MC awaise myaka nkaga mami Didia Moses cha MC cyaho nyine mwine tataha bamwita Sagumye nareba yagira ati mwena mushyikire mwagamba buryo umwe akorekera kumushemeza yacendera so ati Moses twabona MC we biro munana cyaho speed yatwerezo bwa MC kandi Aunt Maria ho kirabo yakigura today icyo myaka nkaga ya next year manager wa Golden Hotel ya nashaba neki nashaba koraje ngo bagume bakurete konka yanagira nkubara akurete batongezemo budakika abakantu batwababana kandi naje nteje ntuwashababa na hati na nima ngukekera yo konka uri manager witu ni yakoraje ndukwemera mujyenyi mukuru wagira ngo mama wawe natureba mama wogo mujyenyi mukuru ni kusimira mukama ukatuzarira umuntu umurungi nyewe kanwa kagamba nanyeta ante nanyeta mami ubwo mwana ni mukunda bwo kugira ngo okay hendera tarakore ati turukhendera ninyenda kusimana Zakariya we ni cyamanu wasentwa ngo yagira hata kizuna kore byabo Zakariya rwankore yagira ngo abantu bashemerwa barenzya konko kuriye bintu byinjo mu Christmas two kunjara kandi January te yanguhi nangwa abantu bagure bintu eberabarabye mu Christmas kuhika hakumuruka kw'abana kiretere family kugumamu obuteka mu January family nyingi nizizamu niziba ziri mu rwari rwenjara nagamba nka chairman LC1 yagamba ka chairman because no baturi mu conflict resolution baturi mu mishango y'amakejo so bari munonga chairman n'abandi bona ati kumwe nagamba ka moderator konka ndukusibura nyoni nyenda kubihanangiriza abantu enkoko shonda keru kumera wenda kwiruka nkasho noterera nubwo abo kwa shona ine experience yo mwaine mshatuka atakubasa kugwa hansi ubundi oshanga we speed ari hati nkamugamba konkamwe n'ubundi oshanga yetu ebigere yineke mbarga so umuntu oshoreze omusente zo yinko kutwatwagambira tokwetaga kushoza sente nyingi kwereza abana bawe ebe baragumene bakwishira uningano bakumanyiraho ebe baragumene bakura barukundiraho abana nko speed yagamba tube present abaziri ukusiba n'abana bawe wakireba ukazana nabo ukatambura nabo nubo kubasaze pikininga z'imodoka kuzahakanisa tambura nabo muzahakanisa mushitame kumwe aragambe kubi oraza ndo mukanisa umukereziya umuhaburi kumara mari kutaha mushitame muriye kumwe cyamushana urakunde umusiri umuhereza akanyama karamugomere uhanisa kayinokiyeho umuhereza ko wareba nkore ezo nizo memories ezabamwe batakuzire n'abazire bite ziturukishwa abazire bite zibakuzire ibye bakozire tucuru bato nizo memories zitwine so tokwetaga kugira sente nyingi kandi nabo wana orengo ine sente nyingi umwana ki yakushabura kucubasa nabo cyumukora nizo memories oramuhereza kureka nyenda kutana una Aunt Maria ndukuhendera Maria ikintu cyo kugira ngo kuwa kugenda ngumushija kuwa kugenda umukazi bitabashija nite tugenda akamwa oruforo abacyo mu tutengero orufu ikintu cyo timukunda muno nuhuranya ngo
ntagura n'ibintu yo mwete ko manya mwe ntatwakufa n'inyafa kabashiyano bagenda munonga kukiza bakazi manyano batanga no tubakunda izo fact nazego tubakunda munonga turatakwenda ngo umufese mucyo turukuganira mureke guma mutanga ati Maria guma mutuendeze hatwakufa ngo tuguma tukishira ho we na nawe ntini woto fashe ngo kavuga batumwe ni abambareba ni mbendeza Christmas nungi ni mbashabira ngo abo kutaha muvugeje one day nkahereza umugurusi lift kuruga 40 nkane nyiruka munonga nyo kuruga kare konka kagambe kigamba kaju yeriye berahuri bya round bahangu nkamutasiyo mukona twarga tumucebera yahinduka yande bakajya ati my son how old are you namugamba do you have a wife? Yes. Do you have a child? Yes. At better be late than the late. Omushiza mukora yo myaka nkashaju n'etano kandi muhire lift nkamuha lift akajangu better be late than the late. Ejo philosophy nankeje statement kahindura imiteka tekere yanje bo mucerereza cyo kuba mugenzi so muvuge mpora nabeshengereza mu spending empora tutine sente zo kuba hamugaruka Kampala mukama barinde murari kunje yebari munonga tayari west rakaritu kandi ngenda kusima munonga twatandikira hashaisha tumbwe hati kandi nureba yashaha zahika twendeza nohire nungi kebintu byone bagamba murebe kingu mwaba careful ninga mwayegendesereza mu Christmas omu okurwanagana inyombo zo mu maka kuvugira eryo okunywera eryo kurire eryo wanju byona murebe kingu hanga yatugerere mbabazi twarga umunohireji kandi twatandika umwaka musya twine obusinge tubendeza ikiro cyurungi kusya haro kubanza rukwija akoraje Edwin umuhereza wanyu gotahita abantu akaroza yes uyine karozi kare nimbenda nyencha kare mwena abatureba abakustayo abakaturiki abacwanga abamungu mwema nangwa n'abasilamu mwena urukwenda kureba Christmas buryo butoye tweshongore byeshongoro noweri aha makpera owitu umuricyaro nyabahama baharwe mwena ntebenda shaha mukaga shap tubetwatandikire kandi twine kwa ya nyingi zikurga omyanya itari mwene kandi tayari west neja kuba eroho nebyoreka na nimwe so mwena tubendeza ekiro kandi katugambire komujuni yizire mutakafa iraka mufabagambo barare